Kajian kun berkajian kawang keti Hapdeng Hima Sohra berkeseng Voice of the People's Party WPP kebasensia Hakasihir Autonomous Council kenangkeu jing kluj tar mentah hal kejing bom ai sanat yo marem dos im kumus im Hima Sohra ha kejilang persyai pai ba hak sengi ba al hayo ba Sohra ubah krau ke Hima Sohra ubah welbon benut ulah terting ya ka executive committee ka WPP kebasensia HKHADC hak bawla keno bagale bayriti uba benut la kenta ro yo presiden ke WP uba alin mela besemoj uba long MLA laisen ba Syiem barim kaki HDC handai umpat sutu ya ke kentin proposal hal ke jeka ke HMCCL ba lo ong ba lada uba alden kwa ban tip gijing sya dai ban syani ha kot leng kedop handai udai ban keli hapo yeng de ba tau an ban tip ya gijing sya hal kani ulah sai ro ya kot ke ba tho ro sahab Kapten di Halbar ha kat knai spa lai hal riti jes im ke masora ulah keno ba kam kata mat yong klong ba presiden ke WP la that madan sendan ha ka jilang hamaulai hak sengi bla dep yaki kam ka Hima Sohra ha ka jeka ban penbek yaka ulah keno ro ba usoda ke umblai wa yela presya ya Hima Sohra namar ba Hima Sohra kam ai NOC ba unde jaka ha dum dum hadu sikrur alpulak sya wai bre ulah ong ba Hima Sohra kam ai NOC namar ba ke jaka ka ba kajia bat day ne ketika daula pesyang berjenggot yang Hima Sohra susula keno ro badon ki batmu bande jaka hadan plan balwa kentu bakin sanga ya keni ke kam kebala ban wanra ya ke jingma uba welbon labu jingpli ro ya ke executive committee ka KHDC ba imat don AA halendet hal ke jing perkubor ka isi ka KHDC ya usoda ke majai ban yailat ya ke bor ke Hima da ke ba aibor ya usoda ke majai ban INOC ya ke nungsong sinong hamajai hak ba mensyua ke de kamram usim ke Hima Sohra ulah keno ro baka executive committee ka KHDC ka penyang kerdop hamajai ban krong nagi kali hak ba IT ha wei breu jongki krem ke jing pebana pai ba krem ke jing tip ke Hima Sohra ni ka NOC wat now acting chief ro tip AA ya kani uba we ban ong ba Hima Sohra kan yahun ban yo ya ka hok bat ka jing sisya ganong ya pi ki pai ba lani ki prakun hajar jong ka Hima Sohra bakani ke cingkren jong ubar den hak pe ke skiyo kalong ke babakla bat ke balai lam bakla hadu kata-kata Henry piniban kenmau wa piniban tip bakata ke proposal kamut paong baladi dolo sya ke sarkar jelah ngam skol thuo balai bakan ubada arjen milar basemot ubada UMLA ubada laitem lalong teng ru Syiem yung Khadc council skol thuo kamut ayu ka kintin proposal baru lapin scam ya kata ka jingong jongu baladi ya ka MCCL da ka bawanra ya kawai ke program ya kabawan mangi na ke Himaru ngimtip kumno la penrung ya ke kerteng juga MCCL ha kata ke program pelawan uministar nantai na podeli ban pli ya ke development hangke pokut madan interchange of land bat ka Hima Sohra ya kabak ke mangi kum ke Hima ikren sai sapi bakani ka cingle jong ka tourism department klaim dadap banya sai bat ka Hima Sohra kalong kabam trekam lani kabam larkam hamluru bat ngiru hadu mentang idang wat cintip kumno katei ka jaka ka MCCL karong kata ka program ha kaba la pli hang thi dau minister upawan bangtai na po deli henry tang kawe ke kwa bonong bai ba arden na dai kwa bantip ya ke jing sisa kumu MLA pidong gamban skol tho ba phimde ban surilai lani ban sania tang ha ki kot link kedok henry pidong gam ban rae kata ka isu Hapo assembly, hapo long session, kelima pi,
na tourism department tourism minister kelima pino kwarnat sama balay la kalay si Syiem kabala IT KMCCL siya kata ka sarkar ha ka department jang ka tourism ka Hima ginangaya ka proposal ya kabala rai da ka executive committee yang jang ka Hima Sohra barha kata ka proposal la thoy sai bala ka dan ka acceptan na kaniang ka state government ginhapan wan banyak thoa sa ka memorandum of understanding Henry ya kataru na kaniang ka sarkar compensation le kapay ba aden pat iyong hana bauta upay marandor ulatido ya KMCCL sa kasarkar hatong juduan mo banaw magkata kasarkar kalaban Syiem ya kajaka dyan kihima krem na dan ya ka-agreement juduan mo mano-mano balaban Syiem magkamtray kajaka krem padep ya kajing yasay circular ngam snow thosho kay kini kajing mo chay baden habaiwan bankren hani Sohra banyak lambakla yaki khun ke hajar jom ka Hima Sohra na kayo ba Sohra ngaken tui baden ban slow ha ban raya kajing kali haka session ka banwan hantai hapo assembly ban kali na kasarkar sapang kajing day ban kajaka kabaw mapipilong bala dido no siya kasarkar hanta ngin sapet mano babakla bat manutaw ng yalam ubus yalam ban penbakla nakapor siya kapor nakabantagi kun kabriyon nyaw trap hajing sisa kanikasi kami kapor lagi baginuan banlang meeting hangni kakam kajongi nilayay pa sa district council namar ba kakam kajongi kalong bagidakon ba ka district council kabala yurat ya kariti kadustor jong ka Hima Sohra hakaba ka district council kadaitang kanong issue ya kasanat Henry kipersyang bantuklar ya kai kabaga riti kadustor jong ka Hima Sohra kajudan dadu kilong syua kiman syua ilawan ra ya kakata kakot hana kaba karukam jin Syiem hapa Hima Sohra garaw ya pi ngawan ra tangan ni kowe kakot katahi kelapiang baju ba pia Hima dan nai pensotu bakla hang dia ke Hima Sohra namar balai ngan juba pipi tangan ni kowe kakot kebelakho daukap janji herat Upadaya Deputy Commissioner Jongga Kasih Anjan Jahil Hakani ka paragraf Kebamau Tuawang Kumde Mano kita kibala balong Syiem Jongga Hima Sohra Mano kita kibala balong Syiem Jongga Hima Sohra For insanity for such permanent illness or infirmity as incapabilities him from performing the duties of Syiem. But sa kawepat kabayahaba kani kapor kabamenta kalong if he is a Christian. Nakatakadaw kani kakot kalakrensay kani kakot kanay kajuba kawasay himatan Bang Syiem, Bang Syiem bagi Sohra. Kini kita kibalatok ha kani kakot jong kapten di herbat kat kendai spalai. Na takadaw game kwa AP ba pinangwan batay start
hang ni hapo kahima Sohra. Oh ila keren start yong hana kumlo. Yang na yang Syiem laban thung dau ding dau mau. Kabai kahima kit duret ukrau. Ganol pi ba dan kita kikentien madu batho. Tho susu tham. Nakani kahima Sohra jongi. Panhabang susu tham thok genta kumta. Kamut pat bawang wat ai sanat. Ngidong kami kesanat benda. Nakabentau Syiem pura jong kahima Sohra. Naik batai start palat jengi. Nabar bagi kinong Sohra. Ngitip ya kai kadegi kebangin le nakabenta kahima kajongi. Bikin mau pai ba bagila ya kenyau tarik. Hantai apa district council. Nilai penyekun maka district council. Nilai bantiat cingkang ya ke district council. Banyak kendua yau iem. Ban kendua yau Syiem. Bangin keren ya kahok kajongi. Badai ban aino ya kesanat. Henry habang iladap penyekren sedang sedang ngilas kau tua bakakam kedang jengai ngilawan paino Sohra penban ioi yai ba aden beira ke isu sepom maulai ngarang mut bau ba aden hadin bagi labi dan district council ngarang mut bau ba aden dunia selok bagi Syiem dengan district council. Nama Malaysia kidang kam Thma kam kena empalaban Syiem rai ladam rai ba aden. Pelsi penman ila jeselai mat mas ndak biasalah bat ki Syiem district council janmet larai ke isu jong Hima Sohra pok maulai banong bangi lek yaki ngipin kelumar hang kai hapo district council atau ilaban pediang pai ba yaki isu kebamdai banra siapa maulai ibadan laliras pemaulai bala syukran yang kata ke Hima Sohra hama lagi kep kebai lek ban kambas election Ngalasyong napai kani message sabi kebadan lada pikwa ingiru bangin snap platform banyak keren hakabay kani kisu ngilong kibala kre bangin keren meeting panpis rauto ya kipat kikon kabriu nyau trap lada kadai yang ibat pesulto nang tay na pomat pran lada kadai yang ibat pesulto na mat pran Panyeng ban keran na kabenta kahima kajongi ngilong giblak loy lada hakino gidagi jaka ba pilek pieng bat pisatu baklai gibreu hakaba pisim kabu isu election ni Hima Sohra ngi kloy banai ban pensai nabar bangi ngiyeng na kabenta kahok kasot jong kahima Sohra dau tau bajlen suatun ubdeu Sohra jugom belai ngan cukelikum ni don ayu handat baba siang kendu bak kata ken hun jong bajren uyam kai laka uyam remoy badai thusai bapau di TV bapau di social media ana ya pi don ayu handat bab hidang remoy banong basakawe ken hun kelawan berkirsa dia pergi ke district council hendak nak basai hang dengan kenamnya pergi ngano dia pergi balai bau bajalan suatun kepada Sohra dengan mulai wilayah percaya ke Hima Sohra nama kedan ke kau ba kebau percaya ke Hima Sohra ya kebagi lagi kebagi cakap dum-dum siklor arpaulak Siklar arpola kiladi hangkai apa kejaga kabadang yang kapat kenosteng haba kiwan sangi ke Hima Sohra bagian pa di KMC Gibson IMC ki gumnong in IMC NOC namar ba kadai ke dispute area dari Halor kata kenong rim kecing bamyo anong kiladi ki persen ban penjigot
ya ke Hima Sohra ke Jogi Ngano Pi Go Bajlan Dale Lele Pinum Yo Again Sida ke Hima Sohra Lemda Kai Jing Epek Bat Kanong Steng Bat Kalaju Namar Bakini Kislang Gila I ka complain Sati Shapo Civil Shapo Subdivision Hendak kay kabang kuaban kerana kini kecan met kalong. Ko kita try batia dia kini kecaka. Sengau mapan mo ya kapisa. Nama lati kena pinam yo ya kenusi. Na ka Hima Sohra. Gana ya pi. Pan mo ya kapisa. Balalakin penpai. Pidang kahong pan pende. Namar baladi kecaka. Kelam kecing tip. Jong ke Hima Sohra. Ia kata. Benda mestak ngalai kaptu kate teli. Ya kaba ha kacaka jong Hima la persang banyadi thiet jaka. Angkai hajam dain klen. Ingan panong ai. Henry ngasipapan kintu ken pham nang ni. Yau tu ubriu wala thiet jaka bat terwadi menta. Gana pi dakabasai pinam yo NOC namar ba katu jaka kaba pila arrotais kaha ha kajaka jong ka Hima Sohra ikni kabor kai ikhtiar jong ka Hima Sohra da kaba pen kubor Syau Sardar Majai dan ayu hang ni Khadc Council Don Layu Hande dan PDAP kani ka notification ka ba arpo tarik ume arpo reu ka ba Khadc Council kalai bor ya Sardar Majai Baula ban NOC ya kita kenong song nanti po Majai ya kabam mensua kabur kadai Syiem jong ka Hima Sohra ngaku abad kelina kabasai don yu kotos district council ba PI kabur Sardar Majai Bakai kebat hamula bahang ni kalong ba kacing direct jongki kalong nak ke order jogar santri tujuan arpo khat kendai da kate ke executive committee juga district council hadai kalong pi kate kar santri tujuan arpo khat kendai ngan sei dan peni riang ni jadi koordar nabi karsan terik ujun advokat kendai kadi kepala yap kadi koordar penyap yang kebal luasyo mafidirek di section nak kadi koordar Nabar keladan dakwe ka executive order melepas Halor jong kadi Nabar ba ya kani ka order arpo khat kendai la penyap ha ka arpo sa Batun dan isu ke bapila banle lane bansnaai lengba ketika executive order arpo khat kendai Henry masko fla kabakila kam bagide start ijhat hante district council bayak order kabalayap kabamtray kamsu dan snain dan penmian nang ta kiriu start dari semgi Gana mong show bagi dia kiri ustaz na din ni. Kiri ustaz na rin semgi kilas naan
dah kata kagak executive order kabalayat kiparakun ki haja jo ke Hima Sohra bidang mentep da kabasai balai baga district council Syiem loya kabur banam la INC show da Hima Sohra kada ba hanandat kelangba hagisnam ki balalet kinan tribal kumasau boprangut kilai kes ya ke Hima Sohra hantai hapo high court namar bangi bai ke NOC bakin yo ya catering license adin kata ke high court kelapa kelas district council ngilasa pressure ha kita kinang bat hantai district council tu kapor Andre ilong ke badan bak ba hidan kiri ustad hidan kiri perkhat kiba Dinan tribal kim semua banyak persaingi ban penkongu ingi banai ya ka NOC baka district council kam Syiem lala banai ya ka license Henry andalawan kini kaisi ka pamenta kabalawan kabalayan na ka PPP hantay hash dahal district council kinetrat kumayat turong sen bagi kita kinan tribal kilalit yang setay sebuah high court ban yale persaya ke Hima badasi kalaban day hala kita kanang rem baka district council kamlaban yakun baka Hima Sohra kamlaban pinkongu ke Hima Sohra banai ke NOC nah tak kadaw kinino ia kabur nak Hima Sohra nak penmi yang kini order ana bau sadar majai ulaban ai ia kan no objection certificate NOC hangke apa majai lada kalau akan dihukum hang nopat ke Hima Sohra kan yang ia ke kes ke bayar persa high court nomor kancing akun high court kalongba bagai Hima Sohra kamai ke NOC bat bagi thar kinam yo ayaka training license naka district council henry minta lala ka Hima Sohra kam don borshu kakis na pray kalalong infractions na takadaw ban syukrani chan penriu kalong kabasok pansupan hetengam kalong kabasok Henry bapinya ko nakakam ngam pagi watang sikam anong epi balay ka district council kakwa pandamay kasanat yo pa maramdor ngisgo tuwasay ba district council kamkwa panayo pare pa maramdor namarkan ng laban kruad sabi lesi kelaban day kajing kinshort ng hina po majay namar mau pa maramdor hau benai ban riu na libahan nyo jo sedang mo baladep ulah ribut ya berokit patah dikarang dia po majay day Halor katakan nong rem bagi isi upaya maramdor namar bau lekan bor ya kita kenon tribal hangke apa majai yana epi teladon kawai kaski kabangilet yang dia apa majai benda sensus upaya maramdor nang yat sa kawai kaliang ngabar mo menteri nang yat sa kawai kaliang markum ta sa sipangi nang yat siyeng aring layo puno bawa bibir mai bapai maramdor menteri nu kaptu kan ingot kelas akhir kut karang ke pok majai ha kaba anda bagila pun yang alamar yang wud upaya melasakan kang kedong hagit karang ke pok majai namar bagi orang upaya mu balik donbor upah ribuk
ya kipata jom kian the dapat lipat minta kajakum ni lakni no ya kabur ke Hima Sohra baladu kini kisi ke pemerintah kimsim lai kasanat kini keladi kadau kebawan nanti napa majai namar bakin yo ale mon kat kabaki mon hangti namar kadai kalang khat tingka kadang ipi pai ba ngan wanra ada kikot ban proof ipi kadai kacal bit namar gi kinong Sohra nyim nang ban thok nyim nang ban het tingam henrei ngi kwa ya ka cingsai kepada kakam Majais kasih distrik hangni kita kiklem tua syu Majai Sohra Syiem katakan dan lali raj Majai Sohra Syiem kata rukam dan lasu tua baik hangni hana Majai kasih distrik Kababot bakta kamajai kam hap syu hapo ka Hima Sohra nalar kata kacing panten kacing yurat hangni hakjat hakabakyai kupi tang so superintendent of police Khadc district the officer in charge police station is Khadc district the deputy secretary finance, the accountant revenue. Kelabay to be sure sa Hima Sohra. Hangta pinigos go to bagilale nakakam sop ban pindukot lanit pindu jat. Ya kaji day bat ka Hima Sohra. Gams go to show. Baya kata ka work order kabakilaay nang mutray bagi hapan panenusi naka Hima Sohra Henry abang ala Clio acting chief uang kamdan kabukum kata bandapan enusi na ka Hima Sohra laledan bor naka district council kilaledan bor ya kabaki klempin pausyo baka majai kahabaki Hima Sohra ya kabaki klem dan kamsyo ban pane kenasi ban piniang ya katolki dan dia pa majai ngas no to imat bakaladon kajingnya subut sip sop baki breu nang tina pa majai namar baka majai gede kalang khat tingka ada vi pai ba Nasgau Thomula kami Banong Balaya kata kawak daru klem dakot tandar Nala habala isu ini kawak tan Ya kawak dar La isu yang diberi pasang te pasulong Kacing keli kami Laki dong Sohra Laki samla Sohra congi Pila bornem Ban Syiem ti kata kacing krong te pomajai Hato ki kena sama ki jongi Ki samla na Sohra Kim don bormo Kim panang mo Ban krong Ya kata katol ke dan dia pomajai Kiwan betang Gibril Kibanabah Ano kuno kabenta Ini kun nak kabenta Kah Hima Sohra kejuni Disembar arpo san Hakani kan notification Long kumno hangni a receiver shall be appointed by the district council to take charge of and oversee the interim collections of fees from the tourist spot kata kadai hadain plan but way saudong kilatak hang tunga paru district council kilapaban krong hi wajah kawai saudong baca kadai hadain plan anda berkelas kau tu bangingyong ngirung yap bapinwan hadain tren badawai sodong bapinwan letra yang dai imat dan balayatu manu kamlong bantur kaja ajar kumni kasakut kumni taman re ke Hima Sohra te ka klem yo ban krong ko dai tren
para ladang ile dak election lele Syiem Shuaban teput ngira job lupa haladang ile dak election tamandre ngin namile dak election kat badang dan kalak kelenti ban pene pensa ya kariti kedustur jong ka Hima Sohra nginum penyapno yala ka jong kariti kedustur kabadang gandang sa hadu kini kisi pemerintah ngacing ya telilang ngin yo ngiti kena ngin yo yaw Syiem riti obakat district council kahapan penskam tangkini ki kentin kublai shibun kublai ya pilang barok kublai